U blender sipaću 3 kašičice krompirovog skroba. Krompirov skrob sadrži elemente za mikroorganizme koji svojim delovanjem prerađuju skrob u hranjive sastojke za biljku. Koren paprike prosto obožava ovo đubrivo. Dodaću 2 supene kašike šećera. Dodaću 1 kašičicu kurkume. Kurkuma će zaštititi koren biljke od štetočina i pomoći u zarastanju oštećenja. Kurkuma sprečava mrave da oštete biljku. Sipaću u blender litar vode. I sad ćemo sve dobro promešati. Ako želite veliku žetvu bez upotrebe hemikalija, ovo je savršeno đubrivo. Sa njime zalivajte biljke. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!